Onke bekusolo kumenzi etindzaweni letifaka ikhatsi iTonga, Block B kanye neMzinti eNkomazi eMpumalanga kulandzela kutsi takhamuti tingenele umbhikisho wekukhala ngetinsita. Kantsi-ke le mibhikisho iholele ekutheni kuphazamiseke kufundza kanye nemabhizinisi lamanyenti. In this community we don't have water at all. There are some sections where they find water. There are some sections that there is no water. Like one in Mden, there's nothing. And then there's the issue of a clinic. That clinic is totally dilapidated. There's no water in the clinic. So we decided that let us show our frustration as the community, as young people, that we are having issues and enough, it's enough. We are going to close the road until we receive answers. Tikhulu letivela kumasipala weNkomazi tihlangene netakhamuti tetsembisa kulungisa tonke letinkinga lokukhalwa ngato. Our objective as the municipality is to ensure that people get services as expected. We are aware of the challenges that are there, but we will try our best, roll up our sleeves, and ensure that people get services as expected. Ripinga utsi labatakuhambisa phambili njengamasipala ngilomgwaqo lobheke esibhedlela saseTonga. One of the key challenges has been the issue of this road. As a municipality, we will ensure that we maintain this road, come up with an amicable solution, and also meet other related stakeholders, all other sector departments. Takhamuti ke tifunge tagomela kutsi titawuphindze ticale phansi ngembhikisho kuleli veki lelitako uma masipala angatigcini tetsembiso. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eTonga eMpumalanga.